салом арз менамоем ба шумо дӯстдорон ва дилбохтагони гӯштини кураш. рақобатҳои финалии чемпионати тоҷикистон дар соли 2026 аст ки манзури мову шумо мегардад ва рақобати ниҳоӣ аз миёни бонувон дар вазни 57 килограмм оғоз меёбад. ду чеҳраи муваффақ, ду нафаре ки аллакай миёни паҳлавонон ва дӯстдорони гӯштин мақоми худро пайдо карданд. сабқатро барои ба даст овардани нишони тилло оғоз намуданд. Мадина Қурбонзода бо либосҳои кабуд аст ва сабқатро дар муқобили Насиба Карликова баҳри ба даст овардани мақоми аввали ифтихорӣ оғоз намуданд ва чун медонем ки Мадина дар соли 2025 ба натиҷаҳои беҳтарин даст ёфт, аз он ҷумла унвони қаҳрамонии ҷоми Осиёро миёни наврасон аз гӯштини ҷудо ба даст овард. нишони нуқраи бозиҳои ҳамбастагии исломиро дар риёзи Арабистони Саудӣ моли худ кард ва инак баҳри роҳ ёфтан ба мусобиқаҳои сатҳи бонуфузи ҷаҳонӣ ба монанди чемпионати Осиё, қаҳрамонии ҷаҳон ва бозиҳои Осиё. инҷо як ҳаракатам аз ҷониби Мадина Қурбонзода барои ба даст овардани имтиёз кӯшиш кард, сари зону нишаст ва хело ҳам наздик буд ки имтиёзи аввалро моли худ намояд. ва албатта Насиба Карликова, чеҳрае ки ҳафтаи сипаришуда дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар марҳилаи нимниҳоӣ, дар марҳилаи ниҳоӣ аниқтараш бо Аҳлия Муминова озмоӣ кард баҳри ба даст овардани нишони тилло ва ноком шуд ва барандаи нишони нуқра гардид. албатта ин чеҳраам таҷрибаи иштирок кардан дар Гранд-слам ва дигар мусобиқаҳои бонуфузи ҷаҳониро аз гӯштини ҷудо дорад. як варзишгаре аст ки барои дӯстдорону дилбохтагони ин риштаи варзиш ва намудҳои гӯштин ошно аст ва акнун дар 2 дақиқаи аввал ғолиб муайян нашуд, яъне ҳолате ба миён наомад ки имтиёз ба даст биёранд ва инро дар гӯштини кураш ҷазо мегӯянд, ҳолате ки ҳарду аз камарбанди якдигар дошта баъдан кӯшишҳоро барои ба даст овардани имтиёз анҷом медиҳанд. довари ҷумҳуриявӣ Шоҳида Қаландарова рақобати ниҳоии ин вазнро ҳакамӣ карда истодааст ва тарзи дурусте доштани ҳолатро барои варзишгарон фаҳмонид ва акнун ҳолати ҷазо ҳам шурӯъ шуд. ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб, ҳарду кӯшиш мекунанд, ҳам Насиба ва ҳам Мадина Қурбонзода ин ҳолатро мехоҳанд ки самаранок истифода баранд. кӯшишҳо аз ҷониби Карликова, имтиёзи чалла мегирад, пешсаф ҳам мешавад. Насиба Карликова дар наворҳои такрорӣ ҳам ин ҳолатро мо бори дигар мушоҳида кардем ва акнун кор ранги дигар мегирад. кӯшишҳои Мадина хело ҳам бештар мешавад, чун ба осонӣ медали тиллоро аз даст додан намехоҳад. албатта гӯштини кураш ба гӯштини миллии тоҷикӣ, гӯштингирӣ, намуди аҷдодии мо хело ҳам наздикӣ дорад ва аз ҷиҳати гӯштин гирифтан шабоҳаташ ба гӯштингирӣ хело ҳам наздик аст. инҷо як ҳаракат аз ҷониби Мадина Қурбонзода. инҷо сурат гирифт, кӯшиш ҳам кард ва акнун ҳаракатҳо боз ҳам идома доранд. бо як имтиёзи чалла пешсафиро Карликова ҳамоно дар ихтиёр дорад. камтар аз як дақиқаи дигар то анҷоми вақт боқӣ мондааст. кӯшишҳои Мадинаро инҷо мушоҳида мекунем ки бештар сари зону менишинад ва пайи иҷро кардани усул ва ба даст овардани имтиёз дар талуш аст.
چون در بالا هم قید کردیم که کارلیکова ҳафтаи сипарӣ шуда баҳри ба даст овардани нишони тилло дар чемпионати тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ ҳам ҳунарнамои арзанда нишон дод. танбиҳ барои карликова ба хотири камфаъол буданаш. довари ин рақобат шоида қаландарова нишон дод ва боз ҳам як ҳаракати дигар аз ҷониби Мадина Қурбонзода. акнун имтиёзи чалла ин навбат барои Мадина Қурбонзода нишон дода мешавад. бисёр ҳам ҳаракати хуб анҷом дод. акнун дар табло ҳам ду имтиёзи чалла нишон медиҳанд. ҳаракати аввалине ҳам ки Мадина анҷом дода буд, он ҳаракати анҷом дода шуда ҳам имтиёзовар буд барои вай. ҷо як ҳаракати ёли чӣ партофти зебо. Мадина гуфтем ки ба осонӣ мақоми аввал нишони тиллоро аз даст додан намехоҳад. тамринҳои ӯ ҳамроҳи мураббияш Муртазо Носиров пайваста дар сатҳи олӣ аст ва ҳаракати дигар бораи Қурбонзода Мадина. 5 сония монданд то анҷоми вақт. Қурбонзода Мадина бо ду имтиёзи ёнбош тавонист ки ғолибиятро ба даст биёрад. ду имтиёзи ёнбош дар куштини кураш ин ҳалол аст ва ҳамин тавр Қурбонзода Мадина тавонист ки пирӯзиро ба даст биёрад, сазовори нишони тилло шавад ва насиба Карликова бошад, барандаи нишони нуқра гардид. дар раундҳои такрорӣ боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна муборизаи хуб доштанд. сараввал насиба Карликова тавонист ки дар ин ҳолат имтиёз бигирад, пешсаф шавад ва баъдан то анҷоми вақт ҳам фурсат буд барои Мадина Қурбонзода. вақти боқӣ мондаро бисёр ҳам ба дурустӣ истифода кард ва ду имтиёзи чалла гирифт. баъдан ду партоф бо имтиёзи ёнбош анҷом дод ва пирӯзиро ба даст овард. арҷманди муваффақи вазни 57 кило тӯҳфаҳоро тақдим менамоям. ғолибони вазни 60 килограмм омода бошем зудтар. Карликова барандаи медали нуқраи чемпионати имсолаи кураш дар вазни 57 килограмм эътироф гардид. устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ Мадина Қурбонзода, гулдухтари ояндадори варзиши меҳан, ҷои аввал медали тиллоро гирифт. сипосу ташаккур. акнун варзишгарони муваффақи вазни то 60 килограммро Рамзиддин Азизов, Нурулло Аҳмадов, Сайнаби Саидвализода ва Ҳақдод Гулуфро ҳоло ба назди минбари ифтихорӣ даъват мекунем. ташаккур ба гулдухтарон сипос. албатта рақобатҳо дар чемпионати тоҷикистон оид ба кураш давоми 2 рӯз дар маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии тоҷикистон ба миён гузошта шуда буд. дирӯз рақобатҳои марҳилаи муқаддамотӣ ва имрӯз бошад рақобатҳои марҳилаи ниҳоӣ ҷараён дорад. рақобати вазни 60 килограмм баҳри ба даст овардани нишони тилло. Рамзиддин Азизов, дастпарвари клуби варзишии Парвиз Собиров бо рақибаш Аҳмадов Нурулло, чеҳрае ки зери роҳнамоии мураббӣ Аъзам Исоқов тамрин мекунад, тавонистанд ки бо ҳунарнамоии ҷолиб дирӯз то марҳилаи
ним ниҳоӣ дурахшиши олӣ дошта бошанд ва имконият пайдо кунанду ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд. рамзиддин азизов дар вазни 60 килограмм давоми ҳафта дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ ҳунарнамоии боло нишон дод, ба марҳилаи ниҳоӣ расид ва бо шикаст додани Ҳақдод Гулов мақоми аввалро дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ миёни калонсолон ба даст овард ва Аҳмадов Нурулло чеҳрае ки бо либосҳои сабз рӯи гилем омада истодааст дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ мақоми сеюмро ба даст оварда буд. Акнун дар як ҳафта 2 маротиба ба марҳилаи ниҳоӣ расидан худ як қаҳрамонӣ аст ки ин натиҷаро Рамзиддин Азизов нишон дод ва имрӯз мебинем ки метавонад боз ҳам ба мисли рақобати қаблие ки дар гӯштингирӣ чун дар боло қайд кардем нишон дод ба гирифтани сазовори нишони тилло даст ёбад. Ҳар ду ҳунар, маҳорат ва истеъдоди якдигарро хуб медонанд. рақобат ҳам оғоз мешавад. рақобати ин ҷуфтро довари дараҷаи байналмилалӣ Абдулло Саид Хоҷаев ҳакамӣ мекунад. доварони кунҷӣ бошад довари дараҷаи байналмилалӣ Хусравшо Шоев ва довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Самандари Муҳаммадӣ аст. кӯшиш аз ҷониби Нурулло. аз лаҳзаҳои аввал ҳар ду мехоҳанд ки бо бартарияти зиёд қуввозмоиро оғоз намоянд. кӯшишҳо барои ба даст овардани имтиёз аз ҳар ду ҷониб дида мешавад. инҷо ҳам як ҳаракат аз ҷониби Рамзиддин Азизов буд ва акнун ба хотири камфаолӣ ба Аҳмадов Нурулло танбиҳ нишон медиҳанд ва ин танбиҳ барои Нурулло гӯем ки мушкилӣ ҳам эҷод мекунад дар сурате ки то анҷоми вақт имтиёз ба даст наораду вақт ба анҷом расад, чун бо ин танбиҳ дар сурати ба охир расидани вақт ғолибиятро рақибаш ба даст меорад, вале то анҷоми вақт ҳоло фурсат хело зиёд аст ва ҳар ду ҳам имконият доранд ки баҳри касби имтиёз муваффақ шаванд. ҳаракатҳои Рамзиддин Азизов имтиёзи комили пон барои Рамзиддин нишон медиҳанд ва акнун бори дуюм дар ин ҳафта унвони қаҳрамониро Рамзиддин Азизов ба даст меорад. Рамзиддин Азизов тавонист ки аз кураш ҳам беҳтарин будани худро дар ин вазн нишон бидиҳад ва акнун ин ҳамон заҳмат ва машаққате ки то ин лаҳза дар толори тамрин кашидааст натиҷа медиҳад. Аҳмадов Нурулло ҳам рақобатро хуб оғоз кард, вале барандаи нишони нуқра гардид. боз ҳам акнун наворҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна мубориза бурданд. дар фурсати кӯтоҳ тавонист Рамзиддин Азизов ки ғолибиятро ба даст биёрад. ба даст овардани нишони тилло аз гӯштингирӣ ва ин навбат аз гӯштини кураш ва албатта ӯ яке аз беҳтаринҳо дар соли 2026 дар ин вазн ба ҳисоб меравад ва акнун ӯ метавонад ки дар ин вазн дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ кишвари моро ба таври арзанда муаррифӣ кунад. Нурулло Аҳмадов Нурулло бо дарки масъулияти имсол то ба марҳилаи ниҳоӣ омад. Нурулло чеҳрае ки имсол кашф шуд ва хеле истеъдоди барҷаста ва хуб ҳам доранд. дар финал рақобатҳои ҳассосе ки дидем якеаш ҳамин буд ки байни Рамзиддину Нурулло баргузор гардид. ҳоло аз президенти федератсияи кураш Абдумалик Орифов хоҳиш мекунем ки ба ин толебаландон инъому тӯҳфа ва медалҳоро тақдим намоянд. Рамзиддин Азизов варзишгари муваффақ дар вазни 60 килограмм соҳиби медали тилло гардид.
سپاس و سعادتمندی در مسابقات بعدی چهره هایی که به بازی های آسیایی ژاپن می روند آرزومندم کامگار و سربلند باشید. تشکر از ورزشگران موفق وزن 66 کیلوگرم خواهش میکنیم آماده باشند برای گرفتن جایزه و انعام و تحفه های ارزنده. نور محمد زاده ظهورشاه پرزیدنت فدراسیون سامبوی کشور به این ورزشگران معرفی شده انعام و تحفه و مدال ها را تقدیم کرد. جفت نوبتی اکنون روی گله می آیند و چهره که هفته گذشته در چمپیونات تاجیکستان در مرحله نهایی در وزن 65 کیلوگرم روی گله آمده بودند، این نوبت در وزن 66 کیلوگرم از گشتن کورش روبروی یکدیگر قرار گرفتند و اکنون توجه میکنه که یاسین باباکالونوف با سرور عبدالشکورف این نوبت چیکار میکنند. چون هفته گذشته سرور عبدالشکورف برتری نشان داد، پیروزی را به دست آورد و عنوان قهرمانی را مال خود کرد، ولی اکنون این نوبت کار چگونه صورت میگیرد این را وقت نشان میدهد و هنرنمایی این دو چهره موفق وزن تا 66 کیلوگرم در مسابقه امروزه. سرور عبدالشکورف با لباس‌های کبود وارد میدان می شود و این هم یاسین باباکالونوف است، یک چهره که از قهرمانی جهان میان نورسان از جدا نشانه برنجی دارد. برنده نشانه گرند اسلم دوشنبه در سال 2025 به حساب می رود و اکنون دو چهره موفق بهر کسب نشان طلا چی کار میکنند؟ پیگیر میشویم. یاسین باباکالونوف برادر یکی از جودوکاران سرشناس جهانی امامعلی نورعلی است. البته همراه برادرش امامعلی نورعلی زیر راهنمایی مربی فاروق صابرов در کلوب ورزشی پرویز صابرов تمرین میکنند و سرور عبدالشکورف باشد ورزشکار از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز زیر راهنمایی مربیان ددخان قربانعلی و اینچنین رزق‌الدین رجبوف پای تمرین است. آزمایی هم آغاز می شود. کی می تواند این نوبت پیروزی را به دست بیارد؟ رقابت را داوری درجه بین المللی دلشاد زاده علی بک حکمی کرده شده است. از لحظه های اول یاسین می خواهد که برتری را روی دست بگیرد. کوشش ها از جانبی او برای اجرا کردن اصول و به دست آوردن امتیاز هم خوب است. اینچنین سرور هم اکنون اینجا الوکی برونه را میخواست که یاسین باباکالونوف انجام دهد، حرکت هم کرد و اشاره داور هم با آن خاطر بود که رقابت دیگر بار از مرکز میدان آغاز یابد. کوشش های نوبتی باز هم اشاره واری از جانب باباکالونوف. البته در سال 2025 سرور عبدالشکورف در چمپیونات آسیا هنرنمایی والا نشان داده بود، با گرفتن نشان طلا دست یافت و یک پهلوانی است که در سالهای اخیر با هنرنمایی جالبش و اینجا هم بسیار حالت خوفناک بود برای عبدالشکورف. اطراف دستاوردها و هنرنمایی سرور عبدالشکورف باید بگوییم که دوام سالهای اخیر در وزن تو 66 کیلوگرم هم از گشتنگیری هم از گشتن جودو و اینچنین از گشتن کورش
مهارت عالی نشان میدهد. باز هم یک حرکت دیگر بار از جانب بابا کالونوف و کمفعالی عبدالشکورов را به نوبت میگیرند، برایش تنبیه نشان دادند. ادامه قوازمایی بسیار هم حالتی گویم که خطرناک بود برای بابا کالونوف و کوشش از جانب عبدالشکورov صورت گرفت و اکنون از نو باز حرکت ها را از حالت راستایی ادامه میدهند. اکنون این نوبت یاسین میخواهد که از باخت قبلی که در فینال چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتینگیری سنه 10 فوریه داشت، از باخت قبلی جبران کند و بهترین بودن خود را در برابر رقیب ارزنده خود سرور عبدالشکورov نشان بدهد. ولی کوشش های سرور هم به خاطر آن است که چون رقابت قبلی که داشتند مظفریت را به دست بیارد. 2 دقیقه پشت سر شد تا حال به گرفتن امتیاز موفق نشدند، ولی یک تنبیه برای عبدالشکورov نشان دادند و در صورت به انجام رسیدن وقت این تنبیه میتواند که بابا کالونوف را غالب گرداند. ولی فرصت زیاد است. در این فرصت هر دو امکانیت دارند که به گرفتن امتیاز دست یابند. کوششی بابا کالونوف امتیازی چاله میگیرد. دیروز هم برای رسیدن تا رقابت نهایی هر دوی این چهره کوشش های زیاد انجام دادند. در مقابل رقیبان خود توانستند که پیروزی را به دست بیارند. در مرحله نیم نهایی بابا کالونوف توانست که ایدیبک امیرشاه را شکست بدهد و سرور عبدالشکورov باشد در برابر یک تن از پهلوانان ناماشنا بهرام صوفیف پیروزی به دست آورده بود. در این وزن مقام های سیومی افتخاری را بهرام صوفیف با ایدیبک امیرشاه به دست آوردند و برنده نشان طلا و نشان نقره بعد از 1 دقیقه و 21 ثانیه معین می شود. پیش‌صفی در اختیار یاسین بابا کالونوف است و کوشش های سرور هم زیاد می شود. حرکت ها را به خاطر و دست آوردن امتیاز زیاد می کند، چون کمتر از 1 دقیقه باقی مانده است. او را می باید که برای پیش صف شدن امتیاز یانباش یا اینکه همان امتیاز کامل حلال را و دست بیارد و پیروزی را مال خود کند. کوشش نوبتی و اکنون یاسین رقیب را خوب آموخته است. حرکت های خوب انجام می دهد و امکانیت نمی دهد برای عبدالشکورov. قدم به قدم یاسین نزدیک می شود برای غالب شدن. کمتر از 20 ثانیه باقی مانده است. کوشش نوبتی باز هم حرکت از جانب بابا کالونوف. سال گذشته هم در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتینگیری روبروی یکدیگر قرار گرفته بودند که آن نوبت بابا کالونوف پیروز شده بود و در فینال گشتینگیری هفته سپری شده سرور از باخت قبلی جبران کرد، ولی این نوبت باز هم رو به باخت دارد. تنبیه برای یاسین بابا کالونوف و همینطور ثانیه ها پشت سر می شوند و یاسین بابا کالونوف موفق می شود که از باختی که 1 هفته قبل داشت جبران کند. این نوبت یاسین بابا کالونوف توانست که غالبیت را به دست بیارد و پیروزی را در وزن تا 66 کیلوگرم مال خود کند. همینطور یاسین بابا کالونوف برنده نشان طلا و
сарвар абдушукуров бошад, барандаи нишони нуқра гардид. истиқбол мегирад Ёсин аз ин пирӯзияш ва акнун ӯ як нафаре мешавад ки баҳри ҳунарнамоӣ кардан ва муаррифӣ кардани Тоҷикистон дар бозиҳои осиёии 2026 ба ҷопон роҳ хат гирад. даврҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна мубориза бурданд ва чӣ гуна бартарӣ дошт Ёсин Бобокалонов. нурмуҳаммадзода зуҳуршо, президенти федератсияи самбои кишвар, ҳоло ба ишгарони муаррифӣ шуда тӯҳфаҳоро тақдим менамоянд. баҳром суфиёв, идибеки амиршо, ин ду нафар барандаи медали биринҷӣ шуданд. مقامی دوم سرور عبدالشکورov یکی از چهره‌های ماندگار مشرف گردید. یوسین بوبوکالونو پهلوانی آینده مملکت در سفره ظفر جایش در مقام اول معین شد. دیپلم را برده سپرد. تشکر از پهلوانان وزن 7 کنیم. محمد ایسا رجبوف، عمر شیروف، سعید شاه دورگایف و مصطفی عبدالفیض. جعفر خولوف مهمانی والا مقامی چهاربینی امروزه با پهلوانان موفق وزن 73 کیلوگرم تحفه ها را تقدیم نمایند. албатта давоми 2 рӯз чун гуфтем ки рақобатҳо бисёр ҳам пуршида ҷараён гирифт дар чемпионати Тоҷикистон оид ба кураш. зиёда аз 170 варзишгар баҳри ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ аз рӯи 7 вазн миёни мардон ва 1 вазн миёни бонувон рақобатҳои пуршидаро пушти сар карданд ва имрӯз рақобатҳои ниҳоӣ ки пайгирӣ карда истодаем ҷараён дорад ва баҳри мақомҳои ифтихорӣ нишони тилло дар вазни 73 килограмм вардишгарон муаррифӣ мешаванд. муҳаммад исо раҷабов дар баробари умар шеров қарор дорад.
дар аввал муҳаммад Исо Раҷабов рӯи гирем мебарояд. чеҳрае ки дар гӯштини самбо гӯштингирӣ бисёр ҳам ҳунарнамоии хуб нишон додааст. натиҷаҳои арзандаро ҳам дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ нишон додааст. соли гузашта дар чемпионати Тоҷикистон ноид ба самбо ҳам унвони қаҳрамониро ба даст оварда буд ва рақиби ӯ Умар Шеров аст, бародари Абубакр Шеров, як тан аз ҷудокорони номошно. рақиби муҳаммад Исо аст ки озмоиро баҳри ба даст овардани нишони тилло ва унвони қаҳрамонии вазни то 73 килограмм дар чемпионати Тоҷикистон оид ба кураш сабқат мекунанд. рақобати ниҳоии вазни то 73 килограммро довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ самандари муҳаммадӣ ҳакамӣ мекунад. адои эҳтиром ҳарду дастфишорӣ мекунанд ва озмоӣ ҳам оғоз мешавад. муҳаммад Исо Раҷабов дирӯз сабқатҳоро дар зергурӯҳӣ оғоз кард ва то марҳилаи нимниҳоӣ ҳунарнамоии ҷолиби ӯро мо мушоҳида кардем. инҷо як ҳаракат аз ҷониби Умар Шеров имтиёзи ёнбошро ба даст меорад аз лаҳзаҳои аввали қуввоозмоӣ. боз ҳам инро дар наворҳои такрорӣ мо мушоҳида мекунем ки як ҳаракати олӣ дошт ва рақобат идома меёбад. то анҷоми вақт ҳоло фурсат зиёд аст ва муҳаммад Исоро мебояд ки ҳушёр бошад ва кӯшиш кунаду баҳри ҷуброн кардан аз ин имтиёзи аз даст рафта ҳама саъю талош кӯшишҳои худро ба миён гузорад. дар марҳилаи нимниҳоӣ муҳаммад Исо Раҷабов Саидшоҳ Доргаевро шикаст дода буд. инҷо боз ҳам як ҳаракати дигар аз ҷониби Шеров чала баҳогузорӣ шуд. бо як ёнбош ва як имтиёзи чала пешсафиро Умар Шеров дар ихтиёр дорад ва қабл аз анҷоми вақт мехоҳад ки ғолибиятро ба даст биёрад ва дар баробари як тан аз рақибони сарсахти худ муҳаммад Исо Раҷабов то ин лаҳзаҳо ҳунарнамоии арзандаи Шеровро мушоҳида мекунем. дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ Умар Шеров аз Абдуллои Ориф шикаст хӯрда буд дар як рақобати пуршиддат ва бисёр ҳам пурҳаяҷон ва акнун инавба дар кураш мехоҳад ки аз он бохте ки дошт ҷуброн кунад. рақобат идома дорад. муҳаммад Исо фишоровариро бештар мекунад вале Умар ҳам ором намеистад. мухлисон ва дӯстдорони кураш дар толори маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҷамъ омаданд барои камфаъолӣ. муҳаммад Исо танбиҳ гирифт ва акнун муҳаммад Исоро мебояд ки танҳо ва танҳо баҳри ба даст овардани имтиёзи ҳалол кӯшиш кунад, ҳаракатҳоро анҷом диҳад. носир Бозоров устоди барҷастаи намудҳои гӯштин дар толори маҷмӯаи варзишии донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар канори мухлисон нишастааст. муҳаммад Исо Раҷабов ҳам зери роҳнамоии ӯ тамрин мекард ва ҳоло ҳам шояд ки зери роҳнамоии ин устоди барҷаста пай тамрин бошад
رقابت شاگرد خود را از نزدیک پیگیری دارد. البته در حالتهای مساعد هم قبل از این رقابت برای شاگرد البته مصلحت ها هم داده است که چگونه باید مبارزه برد و وقت کم می شود لحظه به لحظه و این چیز را باید محمد عیسی به اینابت گیرد. بسیار هم موقع خوب را هر دو در اختیار دارند و اکنون چی طور استفاده کردن این حالت مهم است. حرکت از جانب شرف ولی آن طوری که میخواست آنگونه پشت سر نشد. مرتضی ناصرف در پهلوی یکی از مربیانی که برای تربیت کردن بیشتر پهلوانان تاجیکستان سهم ارزنده دارد، ولادیمیر یلچنینوف نشسته. البته از هنرنمایی پهلوانان چگونه رقابت کردن و مهارت خود را نشان دادن این ورزشکاران یعنی هم مشورت میکنند. لحظه های پایانی وقت کوشش های محمد عیسی بیشتر می شود. عمر شرف بیشتر در حالت دفاع قرار دارد و تا انجام وقت این برتری را نگاه داشتن می خواهد. البته با یک امتیاز یانباش و 2 امتیاز چاله پیشرفتی را ادامه می دهد. 10 ثانیه باقی مانده است. هرچند حرکت میکند ولی موفق نمی شود. همین طور وقت به انجام رسید و عمر شرف در این آزمایش از خود مهارت عالی نشان داد و توانست که در مقابل محمد عیسی رجبوف پیروزی را به دست بیارد و عنوان قهرمانی تاجیکستان را در سال 2026 باید به کشتن کورش مال خود کند و برنده نشان طلا شود. محمد عیسی رجبوف هم یک تن از پهلوان موفق است که برنده نشان نقره گردید. در نوارهای تکراری باز هم هنرنمایی این جفت را پیگیری میکنیم که چگونه هنرنمایی کردن و البته که از آغاز سبقت تا انجام عمر شرف برتری نشان داد و توانست که با هنرنمایی عالی با حرکت‌های جالب پیروزی را به دست بیارد و سوار مقام اول گردد. برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا در رشته سامبو استاد ورزش جمهوری تاجیکستان در کشتیگیری یکی از آن مدعیانی که امروز برای عنوان قهرمانی بر راه از شهر دوشنبه به مصطفی عبدالعزیز نصیب گردید. سپاس و تشکر. عکس خاطروی با مهمان و ورزشگران جمندی
سلامت باشید. اکنون از پهلوانان وزنشان تا 81 کیلوگرم نوروز کریمزاد، سید رحمان قادرов، قایم شکرانov و سیفالدین زاده خواهش میکنیم نزد منبر افتخاری. رقابت وزن 81 کیلوگرم را داوری درجه بین المللی خسرو شایف حکمی میکند سید رحمان قادرov. ورزشکار از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز توانست که دیروز در رقابت‌های مرحله مقدماتی تا مرحله نیم نهایی هنرنمایی جالب نشان دهد و به فینال راه یابد. رقیب او یکی از پهلوانان ناماشنا، برنده نشان طلای جام رئیس شهر دوشنبه آید به گشتنگیری، قهرمان آسیا آید به گشتنگیری، برنده نشان طلای کورش قزاقی نوروز کریمزاد در مقابل این رقیبش سید رحمان قادرov هنرنمایی جالب نشان داده به فینال راه یافت. در مرحله نیم نهایی سیفالدین زاده را از صدر راه دور کرد و اکنون سال دوم پای هم میخواهد که عنوان قهرمانی را در چمپیونات تاجیکستان آید به کورش به دست بیارد. نوروز کریمزاد البته این را وقت معین میکند و 4 دقیقه که برای هنرنمایی کردن معین شده است. البته نوروز کریمزاد از چمپیونات جهان آید به گشتنی کورش نشانی برنجی دارد. آزمایی را آغاز کردند. سال گذشته در چمپیونات تاجیکستان آید به گشتنگیری با هم روبرو شده بودند که سید رحمان قادرov پیروزی را به دست آورده بود و این نوبت اکنون در برابر به دست آوردن نشان طلا اینچنین نوروز کریمزاد میخواهد که از باخت قبلی که در مقابل این چهره داشت گوییم که پاسخ سزاوار بدهد. هر دو از لحظه های اول با یک هیجان و بسیار هم پرشدت مبارزه برده ایستادند. هر دو از گریبان لباس های یکدیگر که این را در گشتنگیری یک تک میگویند بسیار هم قوی داشتند و سعی و کوشش این دو چهره بهر به دست آوردن امتیاز مهمتر از همه را خط گرفتند به بازی های آسیایی 2026 است. اینجا سید رحمان تلاش بهر اجرا کردن اصول را داشت. در چمپیونات تاجیکستان نوروز کریمزاد در سال 2026 تا مرحله نیم نهایی راه یافت، برنده نشان برنجی گردید و اکنون برنجی که هفته گذشته به دست آورد میخواهد که این نوبت با طلا برابر کند. این از هنرنمایی او و چگونه مهارت نشان دادن این چهره وابستگی زیاد دارد. باز هم و اینجا یک حرکت از جانب نوروز کریمزاد امتیاز چله نشان میدهد داور، ولی این را باز هم در نوار تکراری بار دیگر اگر برای ما نشان دهند بسیار هم خوب می شود که تصدیق کنند در اینجا امتیاز هست یا اینکه نه. رقابت ادامه دارد و این چیز را بعدا ما در نوارهای تکراری متوجه می شویم. کوشش های ادامه دارد. نوروز پیش صف گردید و اکنون فشار آوری هم از جانب سید رحمان زیاد می شود. باز هم کوشش ها به خاطر حالت مساعد پیدا کردن و اجرا کردن اصول از هر دو جانب زیادتر می گردد.
идомаи қувозмоӣ. кӯшиши навбатӣ боз ҳам Наврӯз мехоҳад ки тариқи иҷро кардани усули дарунӣ имтиёзи навбатиро бигирад ва Хусрав Шоев ишора мекунад ки либосҳои худро дуруст кунанд ва баъдан рақобаташон идома ёбад. идомаи қувозмоӣ. кӯшишҳо идома меёбад. ҳарду дигарбора аз гиребони яктаки якдигар бисёр ҳам устувор дошта ҳаракат мекунанд ва ба мисли гӯштингирӣ либосҳои курашро ҳам яктак ном мебаранд ва як дақиқаи дигар то анҷоми вақт кӯшишҳои навбатӣ ҳаракат аз ҷониби Сайраҳмон барои аз миёнбанди рақиб доштан кӯшиш мекунад, вале инҷо ҳаракат аз ҷониби Наврӯз, ҳарчанд ишора буд аз ҷониби довар ба хотири анамон боз доштани қувозмоӣ, вале ҳаракат хуб буд. ҳамоно бо имтиёзи чала Наврӯз қувозмоиро идома медиҳад ва як кӯшиши дигарро ҳам анҷом медиҳад. барои Наврӯз танбиҳ нишон дод ба хотири камфаъол буданаш довари ин қувозмоӣ Хусрав Шоев. акнун ҳаракатҳо боз ҳам аз ҷониби Сайраҳмон. барои ин ду чеҳра албатта паҳлавонони дигар ҳам аз нишастҷойҳо маслиҳат медиҳанд ки чӣ гуна вақти боқимондаро пушти сар кунанд. фишороварӣ аз ҷониби Сайраҳмон ва 11 сонияи дигар Наврӯз бояд ин пешсафиро идома диҳад. кӯшишҳо аз ҷониби Наврӯз ва боз ҳам ҳаракати анҷом додаи Наврӯз Каримзод чалла баҳогузорӣ мешавад. Саидҷони Ҳайдар, Абдуллои Ориф, Баҳром Суфиев ва дигар паҳлавонон барои ин ҳаракати анҷом додаи Наврӯз кафкӯбӣ мекунанд ва вақт ҳам ба анҷом мерасад. бо бартарияти ду имтиёзи чалла Наврӯз Каримзод тавонист ки Сайраҳмон Қодировро шикаст бидиҳад ва соли дуюм пай ҳам унвони қаҳрамониро дар чемпионати Тоҷикистон оид ба кураш ба даст биёрад. дар баробари ин пирӯзӣ чун гуфтем дар боло ки соли гузашта Сайраҳмон Қодиров шикаст хӯрда буд, аз бохти қаблӣ ҳам ҷуброн кард ва беҳтар будани худро дар ин вазн аз гӯштини кураш дар соли 2026 нишон дод. адои эҳтиром дастфишорӣ мекунанд чун рақобат 5 дақиқа аст ва берун аз гилем боз ҳам ҳамон дӯстӣ, ҳамон бародарӣ аст ки инро дар варзиш дидан мумкин аст. Наврӯз истиқбол мекунад аз ин пирӯзӣ ва акнун боз ҳам дар мусобиқаҳои соли 2026 метавонад ки Тоҷикистонро муаррифӣ кунад ва албатта фарзанди худро ба оғӯш мегирад. инҳо писарони ӯ ҳастанд ки дар паҳлӯи падар аз ин ғолибият истиқбол мекунанд. ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна муборизаи пуршиддат буд ва дар ду ҳолате ки дар инҷо мушоҳида мекунем Наврӯз тавонист ки имтиёзи чала бигирад ва бо ана ҳамин бартарӣ ғолибиятро моли худ кунад.
برنده مقام دوم افتخاری در این وزن سید رحمان قادروف اعتراف شد. چمپیون مملکت در همین وزن در رشته کورش استاد ورزش درجه بین المللی نوروز کریمزاد. تشکر، سعادتمند باشید به ورزشگران در راه فردای مظفریت کامیابی آرزومندیم. پهلوانان وزنشان تا 90 کیلوگرم حق نظر نظرف بنابر سبب اعتراض عمومی در مرحله نهایی سرداور مسابقات قرار علاهده خود را برآوردند که از جایزه نقره این مسابقات محروم گردید و همراز رجب و با همراهی حمزه اردشیر حمزه و عمر رسولوف حالا برای گرفتن انعام و تحفه ها دعوت می‌گردم. داوران روی گلیم هم معرفی شدند. داوران صاحب تجربه این رقابت را حکمی میکنند. داور درجه بین المللی کاتب گنرالی فدراسیون گوشتنگیری تاجیکستان عبدالله سید خوجایف سبقت نهایی وزن تا 90 کیلوگرم را حکمی دارد. اکنون دو چهره یکی از یکدیگر شناختی خوب دارند. هنر و مهارت و استعداد یکدیگر را خوب میدونند. حق نظر نظرف یک تن از چهره های موفق میان پهلوانان این وزن، قهرمان جهان با گوشتنگیری، قهرمان آسیا، برنده یک قطار مسابقه های سطحی جمهوریوی در گوشتنگیری هفته گذشته در وزن تا 86 کیلوگرم مقام اول را به دست آورده بود و این نوبت اکنون در مقابل همراز رجب برنده نشان طلای چمپیونات آسیا آید به سامبو، استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوان از دسته ولایتی سوخت، دست پرور تالار ورزشی لنگلیف همراز رجب. همراز رجب در رقابت نهایی وزن تا 90 کیلوگرم با یک تک سبز هنرنمایی میکند در برابر حق نظر نظرف. حق نظر سرول معرفی می شود. این نوبت همراز رجبوف و همین طور هر دو قبل از آغاز سبقت دستفشاری میکنند. حق و آزمایششون آغاز میگردد. چون در بالا هم قید کردیم و بار دیگر هم اشاره میکنیم که از هنر و مهارت یکدیگر این دو چهره به خوبی آگاهی دارند. از لحظه های اول حق نظر کوشش میکند برای اجرا کردن اصول و به دست آوردن امتیاز. خیلی هم نزدیک بود که از ثانیه های اول پیشرفتی را در اختیار گیرد. باز هم نزدیک میشوند. حرکت های ادامه مییابد. کوشش نوبتی نظرف ادامه مییابد. آزمایی برها هم در کورش، هم در گوشتنگیری و هم در جودو روبروی یکدیگر قرار گرفتن. یک حرکت از جانب حق نظر امتیازی
чала мегирад. боз ҳам ин ҳаракатро таваҷҷӯҳ мекунем ки бисёр ҳаракаташ олӣ буд ва барояш имтиёзовар гардид. кӯшишҳои навбатӣ, талошҳо барои ба даст овардани имтиёз идома меёбад. ағназар аз пасгиребони яктаки рақиб бисёр ҳам хуб дошта ҳаракат кард, вале акнун Амроз Раҷабов ба осонӣ пирӯзиро аз даст додан намехоҳад. фишороварӣ аз ҷониби ҳарду хело зиёд аст. ҳарду кӯшиш мекунанд, саъю талоши ҳарду ба хотири талошҳои ҳарду барои боз ҳам натиҷа нишон додан то анҷоми вақт барои ҳақназар. танбиҳ ба хотири нодуруст доштан аз яктаки рақиб буд ва акнун бо як чала ва як танбиҳ рақобат боз ҳам ҷолибтар мегардад. кӯшишҳо идома меёбад. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Ағназар Назаров имтиёзи дуюми чаларо Ағназар ба даст овард. бисёр ҳам хуб ин ҳолатро дар зидди ҳамла истифода кард ва боз ҳам барои пешсаф шудану пешсаф будан қадами устувор гузошт. ҳарду яктакҳои худро дуруст мекунанд ва рақобат идома меёбад. албатта Амроз Раҷабов ҳам маҳорати олӣ дорад. инҷо зидди ҳамларо мехоҳад ки анҷом диҳад, вале ишораи довар ин буд ки аз нав бояд рақобаташон идома ёбад. ба ҳамин хотир ин ҳаракат ба қайд гирифтан намешавад. кӯшишҳои навбатӣ, боз ҳам Ағназар талош мекунад барои имтиёз ба даст овардан. албатта дар иҳотаи мухлисон инчунин паҳлавонони муваффақ, чеҳраҳои шинохта нишастанду ҳам рақобатҳоро пайгирӣ мекунанд, ҳам варзишгаронро дастгирӣ. танбиҳ барои Амроз Раҷабов нишон дода шуд ва боз ҳам рақобатро боз доштанд Комроншоҳи Уступирён ки дар омода кардани Амроз Раҷабов саҳми бағоят бузург дорад. барои мо нишон дода мешавад ки чӣ гуна Амроз Раҷабовро маслиҳат медиҳад ки чӣ гуна бояд ҳаракат кунад. боз ҳам ҳолатҳои иҷро кардани усулҳо дар наворҳои такрорӣ барои мо нишон дода мешавад аз ҷониби ҳамкорони мо, коргардони муассисаи давлати телевизиони варзиш Фирӯз Бахтибеков ва инчунин Зиёиддин Сафаров ҳолатҳои бисёр ҳам муносибу мувофиқи ин мусобиқа, яъне албатта ин рақобат пешкаши мо гардид. Амроз Раҷабов бармегардад ва рақобатро идома медиҳанд. кӯшишҳо идома меёбад. ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб. Амроз талош дорад ки лаҳзаҳои боқимондаро бисёр ҳам хуб истифода кунад. камтар аз 1 дақиқа боқӣ мондааст.
камроншои Устопирион албатта бо эҳсосоти зиёд рақобати шогирдро пайгирӣ дорад ва боз ҳам як кӯшиши дигар. албатта ишораи довар боз ҳам ба хотири идома додани қуввозмоӣ. доварони кунҷӣ хусравшо шоев ва нарзулло шарифовро абдулло саидхоҷаев назди худ даъват кард ва машварат мекунанду вобаста ба ҳаракатҳои охирине ки аз ҷониби ин паҳлавонон анҷом ёфт машварати худро анҷом доданд ва акнун хулосагирӣ. мирзо ҷамил рамазонов чеҳрае ки соли гузашта дар чемпионати тоҷикистон оид ба кураш нишони нуқра гирифта буд барои ҳақназар назаров дакӣ нишон медиҳад довар ба хотири аз пой доштан. ба хотире ки танбиҳи дуюм дакӣ барои ҳақназар назаров нишон доданд бо имтиёзи ёнбош ҳамроз раҷабов пешсаф мешавад. ин аз рӯи қоидаҳои байналмилалии кураш аст ва акнун барои ҳақназар кор хело ҳам мушкил мешавад. сонияҳои поёнии вақт фишороварӣ аз ҷониби ҳақназар ва ҳаракат карда истодааст ки ин сонияҳо барояш натиҷаовар гардад. сонияҳои поёнӣ 3-2-1 ва ҳамин тавр ҳамроз раҷабов ғолибиятро ба даст меорад. ин кафкубиҳо ва ин дастгириҳо аз ҷониби мухлисон ба хотири пирӯзии ҳамроз раҷабов аст ва ҳамин тавр ҳамроз раҷабов дар финали вазни то 90 килограмм ҳақназар назаровро шикаст медиҳад тариқи ана ҳамон ду танбиҳ ки дар кураш ба имтиёзи ёнбош яъне дар гӯштингирӣ ки паҳлӯ баҳогузорӣ мешавад дар лаҳзаҳои поёнии вақт пешсаф шуд ва пирӯзиро ба даст овард. дар наворҳои такрорӣ боз ҳам ин ҳолатҳоро таваҷҷӯҳ мекунем. ҳунарнамоие ки ин ҷуфт дар муқобили якдигар доштанд бо ду имтиёзи чалла пешсафиро ҳақназар назаров дар ихтиёр дошт. баъдан ба хотири ҳаракатҳои нодуруст барояш сараввал имтиёзи танбиҳ ва баъдан барояш сараввал танбиҳ ва баъдан дакӣ нишон доданд ки аз рӯи қоидаҳои курашшон қайд кардем баробар ба ёнбош аст ва ҳамин тавр ғолиб мешавад. инҷо албатта ҳақназар афсӯс ҳам мехӯрад ки ноком шуд, вале ин варзиш аст. як рӯз бохт аст, як рӯз пирӯзӣ. умар расулов варзишгаре ки барандаи медали биринҷи ин вазн эътироф гардид ва сайфиддинзода сайфиддин ҳам дар ин вазн соҳиби мақоми сеюм медали биринҷӣ шуд. ҷои аввалро дар ин вазн ҳамроз раҷабов дастпарвари коқи ҳовозадори ланглифи ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд гардид.
همکنون پهلوانان وزنی تا 100 کیلوگرم به گلیم دعوت شدند. میرزا شریف اسمتов پهلوان از دسته ولایتی سوق به میدان دعوت شد و اکنون به خاطر به میدان نآمدن رقیبش شاهرخ عمرов مستقیما پیروزی را میرزا شریف اسمتov به دست می‌آورد و سزاوار نشان طلای وزنی تا 100 کیلوگرم می شود. این چهره هم دست پرور کامرانشاهی استا پیریان از سالار ورزش لنگلیف است که مستقیما در فینال غالبیت را به دست آورد. البته یک وزن دیگر باقی مانده است، وزن به اضافه 100 کیلوگرم که پس از چند لحظه باز رقابت میان سنگین وزن ها ادامه می‌یابد و پیگیری میکنیم. سعید مختارزاده سعید اشرف برنده مدال برنجی اعتراف گردید. سعید شاه یعقوبov هم در همین وزن جای سوم را گرفت. با علت به میدان نبرآمدن شاهرخ عمرov میرزا شریف اسمتov بدون مبارزه در این وزن در مرحله نهایی دست بالا شد و صاحب مدال طلا گشت. سپاس و تشکر به همه شما بار دیگر. سعادتمندی مسابقه های بعدی را به شما آرزومندیم. همکنون تماشاچیان گرامی ما بر رقابت نهایی سنگین وزنها دو چهره که هفته سپری شده در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتنگیری در رقابت نهایی با هم وا خورده بودند، رقابت کرده بودند و بار دوم در یک هفته روبروی یکدیگر قرار میگیرند و این نوبت در فینال چمپیونات تاجیکستان اوید به کورش با هم سبقت میکنند. استاد ورزشی درجه بین المللی شریف جان نظریف، چهره که در چمپیونات آسیا برنده نشان برنجی است، عنوان قهرمانی را هفته گذشته از گشتنگیری میان سنگین وزنها به دست آورد. در برابر همین رقیبه که عینی حال مبارزه میبرد ظفر یافت و این نوبت باز بهر نشان طلا قوه میسنجد. رقیبی او یک تن از چهره های موفق، پهلوانی که نتیجه های ارزنده را از گشتن جدا آغاز نموده تا مسابقه های با نفوذ بین المللی از گشتنگیری و کورش داشت. خورشید مجیدov، چهره که در همه حالت در همه گونه مسابقه ها عموما رفتی آمادگی ها پدرش که کمی پیشتر برای ما نشان داده شد سهمی باری دارد و را همراهی میکند و همچنین همراهی برادرش جهانگیر مجیدov در یک جایگی تمرین میکنند. کشور ما را در عرصه بین المللی معرفگر هستند. سراول شریف جان نظریف با یک تک کبود معرفی می شود و از کنار چپی داور باشد خورشید مجیدov با یک تک سبز است. رقابت را داوری درجه جمهوریوی اوید به گشتن کورش
самандари муҳаммадӣ ҳакамӣ мекунад. қозмои оғоз шуд миёни ин ҷуфт. ҳарду аз лаҳзаҳои аввал талошро барои ба даст овардани имтиёзи аввал оғоз карданд ва хуршед маҷидов акнун мехоҳад ки аз бохте ки ҳафтаи сипари шуда аз Шариф Назриев дошт ҷуброн кунад ва ин навбат пирӯзиро ба даст биёрад. инҷо як ҳаракат аз ҷониби Шариф Назриев дар ҳоли анҷомёбӣ буд ва зидди ҳамла аз ҷониби хуршед маҷидов ҳам сари вақтӣ истифода шуд, ҳарчанд имтиёзовар набуд ва кӯшиши навбатӣ аз ҷониби хуршед дигар бора талош мекунанд ва ҳаракатҳоро барои пирӯз шудан идома медиҳанд. чӣ гуна як ҳаракати олӣ! Шариф Назриев бо як партофти хело ҳам шоиставу диданӣ ба пеш меравад. паҳлӯ баҳо гузорӣ шуда аз ҷониби довари марказӣ, вале дар наворҳои такрорӣ ҳам доварон тафтиш намуданд ва тасдиқ карданд ки имтиёз ёнбош аст ки ӯро дар гӯштингирӣ паҳлӯ мегӯянд. бо як имтиёзи ёнбош Шариф Назриев пештафиро дар ихтиёр дорад ва албатта омодагиҳои ин чеҳра ҳам бо як тан аз ҷудокорони номошнои кишвари мо, яке аз ҷудокорони беҳтарин дар сайёра Темур Раҳимов барои ин мусобиқаҳо хело ҳам дар сатҳи олӣ буд ва тавре ҳам ки ҳарду ин чеҳра ишора карданд барои мусобиқаҳо якҷоя омодагӣ диданд ва Шариф Назриев ҳам иброз дошт ки саҳми бағоят бузургро дар омода шудани ё Темур Раҳимов барои мусобиқаҳо дар солҳои охир дорад ва акнун идома медиҳанд нарнамоиро. хуршед маҷидов зери роҳнамоии мураббӣ Мустақим Аминов айни ҳол тамрин мекунад ва то анҷоми вақт ҳоло фурсат ҳаст, кӯшишҳоро идома медиҳанд ва акнун Шариф ҳаракат мекунад ки ин бартариро то анҷоми вақт идома диҳад ва пирӯз шавад. кӯшиши навбатии Шариф Назриев ва бояд қайд намоем ки соли 2025 Шариф Назриев дар финали сангин вазнҳо Фирдавс Насимовро шикаст дода буд ва ин навбат барои ғолиб омадан дар чемпионати Тоҷикистон дар соли 2026 ҳам пешсафиро дар ихтиёр дорад. ҳаракатҳо идома меёбад. ҳарду ҳам аз гиребони яктаки якдигар бисёр ҳам қавӣ доштанд ва як дақиқа зиёдтар то анҷоми вақт боқӣ мондааст. албатта ҳаяҷони мураббиёни ҳарду хело зиёд аст ва дар толор аз наздик рақобати ин ҷуфтро пайгирӣ доранд. Шариф бештар дар боқимондаи вақт дар ҳоли дифоъ қарор мегирад ва ин бартариро то охир нигоҳ дошта мехоҳад. як кӯшиши дигар аз ҷониби хуршед ва ин ҷо ҷаҳонгир ҳам барои мо нишон дода мешавад ки ҳамроҳи Абдулваҳоб паҳлавонон аз сулолаи Маҷидовҳо рақобати бародари худро бо ҳаяҷони зиёд таваҷҷӯҳ карда истоданд. кӯшишҳои навбатӣ боз ҳам фишороварӣ аз ҳарду ҷониб. камтар аз 20 сонияи дигар инҷо як ҳаракат ҳам Шариф мехост ки анҷом диҳад. кӯшишҳои навбатӣ ҳамин тавр сонияҳо пушти сар мешаванд ва Шариф Назриев боз ҳам пирӯзиро дар баробари
خورشید مجیدوف به دست آورد و با همین ترتیب با یک امتیازی یامبوش شریف نظریوف توانست که دیگر باره در برابر خورشید مجیدوف پیروزی را به دست بیارد و عنوان قهرمان تاجیکستان را در سال 2026 میان سنگین وزن ها مال خود نماید. البته هنرنمایی عالی، رقابت جالب و این نوبت پیروزی است. نتیجه نشان داده از جانب شریف نظریوف. و مکنون شریف نظریوف در مسابقه های سطحی بین المللی در سال 2026 کشوری ما را نمایندگی کند و در نوارهای تکراری باز هم هنرنمایی این جفت را دیگر باره توجه میکنیم که چگونه مبارزه بردند و چگونه نتیجه نشان دادند. با همین حرکت جالبه که شریف نظریوف در برابر خورشید مجیدوف انجام داد، غالبیت را به دست آورد و برنده نشان طلا گردید و عنوان قهرمانی را مال خود کرد. گزارش ما همینجا به انجام میرسد. با شما خیر خوش میکنیم. رقابت ها را با شما پیگیری داشتم. من سوربان امان الله زاده. خیر تنسیت و پیروز باشه.